Amateka y'ikiremwa muntu akenshi tuyatangirira kuva gisamwa. Iyo kiri mu nda y'uzamubyara ntabazi kizabaho nyuma yo kuvuka. Ntabazi niba azaba mwiza cyangwa mubi, haba ku bisura cyangwa imico n'imyifatire. Bamwe bizera ko umuntu avukana imico myiza akagira ku isi agakora ibikwiye, ariko nyine bakemera ko umuntu agera ku isi ari umwana mwiza, ariko iyo sajeho ikaba ari imugira mubi. Biba bigoye kwiyumvisha amateka ya muntu hatabayeho gusoma inyandiko zimwe na zimwe zamwanditsweho. Niba bavuga ko umuntu ahindurwa n'isi rero, ubwo abantu beza bayiriho tuvuge ko batarayigeraho, ntabwo byaba byumvikana. Iyi si igizwe n'amateka y'abantu babiri batandukanye, umwiza ndetse n'umubi. Isi ntigeze igira umuntu umwe muri aba gusa. Uyu mubumbe dutuyeho wahanzwe ugira beza n'ababi. Ku isi harimo abagize uruhare mu mpfu za benshi, haba harimo inyungu cyangwa ntayo. Amateka yo hambere ngewe ubwanjye simfite ubushobozi bwo kuyakubarira nk'uwayabayemo. Nifashishije ibitabo, inyandiko z'imbuga zitandukanye zakusanyira amateka, haba ku kuba hari abayabonye n'amaso yabo cyangwa nabo barifashije abayabonye n'abayazi neza. Isi yagize abantu beza ariko igira n'abantu babi. Ibyihebe. Iri zina rituruka ku ijambo kwiheba, bisobanuye kwitakariza icyizere. Isi yacu tukaba twarumvisemo ibyihebe biruharwa bitandukanye. Gusa umuntu abikihebe mu maso ya bamwe bamubona cyangwa bakamwita batyo bitewe n'inyungu babifitemo. Si buri wese witwa atyo na bose, kuko hari bamwe bashobora kumurengera. Ushobora gufata ikihebe wagihagarika imbere y'imbaga y'abantu, umwe bakamutera amabuye abandi bakamurwanirira. Kubera iki? Iyo uvuze ijambo ikihebe, 3 bya 4 by'abariho ubu bumva ikihebe kimwe rukumbi. Osama bin Laden, uyu mugabo yatwaye ubuzima bw'ibihumbi n'ibihumbi. Wanareba neza ugasanga bazize ubusa. Ese uyu mugabo yavukiye, avuga kuri nde, yakoze iki mu buzima bwe? Ko tuzi ko yaje gupfa, tukaba tuzi ko yishwe. Ubundi yaziraga iki? Yishwe nande? Yiciwe he? Byabaye ryari? Ese igikorwa cyo kumukiza abantu cyari cyoroshye cyane ko yari ikihebe gikuru ku isi? Ushaka kubona afite amatsiko ku ntwaro yakoreshejwe mwica. Ntago wahisemo nabi ubwo ahitagamo cano yacu. Ndagusuje cyane. Nitwa Munezero Emmanuel. Bahaye kaze mwese. Mu gushaka igisobanuro cy'izina Osama, nifashishije inkoranyamagambo cyangwa dictionnaire yitwa Urban Dictionary. Muri iyi nkoranya iri zina risobanuye intare mu rurimi rw'Icyarabu. Nubwo Bin Laden yari ikihebe ruharwa, hari abamufata nk'intwari mu bo yagiye afasha batishoboye, dore ko akomoka mu muryango utarasabirizaga umunyu. Ise umubyara akaba yarafite ikigo gikomeye cy'ubwubatsi, kiri mu bigo bikomeye ku isi, ndetse yarafite n'ikigo cy'itumanaho gikomeye. Bavuga ko muri politiki nta nshuti ihoraho, ngo nta mwanzi uhoraho muri politiki. Mu 1975 yagiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahawe ubushobozi buhanitse bw'ubutasi n'ibya gisirikare. Ko bizeraga neza ko azakora neza inshingano ze, yahise agirwa intumwa ikomeye ishinzwe iperereza rya CIA. Nyuma yaje gushwana na Amerika, maze mu 1996 ahamagarira Al-Qaeda kwibasira inyungu zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bin Laden kandi yize ibijyanye n'ubucuruzi muri kaminuza yitiriwe Umwami Jeddah, aha ni muri Arabia Saudite. Guhera mu mwaka wa 1974 kugeza mu 1978 yinjiye muri politiki, ubwo igikomangoma cya Arabia Saudite Turuki cyamusabaga gushyira hamwe abakorerabushake mu kurwanya Abasoviyete muri Afghanistan. Hashize umwaka umwe gusa avuye muri iyo kaminuza, yagiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize imyaka 10 guhera mu 1979 kugeza mu 1989. Yaje kwigishwa n'Abanyamerika, banamuha n'ubushobozi mu by'ubutasi no mu bya gisirikare kugira ngo azabakorere neza, kuko yagizwe umukozi w'ishami ry'iki gihugu gishinzwe iperereza, CIA. Bin Laden yagiranye amakimbirane na Amerika muri Gashyantare 1989, ubwo Abasoviyete batangazaga ku mugaragaro ko bavuye kuri Afghanistan, maze umutwe w'Abayisilamu Bin Laden yarayoboye ushaka gukomeza intambara, gufata umurwa mukuru wa Afghanistan ariwo Kabul. Ariko Amerika na Arabia Saudite bihita bihagarika ubufasha bwose bwahaga Bin Laden, dore ko n'intego yabo yari imaze kugerwaho. Iyi niyo yabaye impamvu ya Bin Laden yo kwanga urunuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Gashyantare 1996 nibwo Bin Laden yabaye ku mugaragaro umwanzi wa Amerika, ubwo yatangazaga ko agiye kwibasira inyungu za Amerika aho ziri hose ku isi. Tariki ya 30 Ugushyingo 2009, Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara raporo ivuga ko Bin Laden yaba yarishwe ubwo yari mu misozi ya Tora Bora, ndetse nyuma yaho umunyamabanga wa Leta ushinzwe umutekano muri Amerika yitwaga Robert Gates yatangaje ko hashize igihe kinini batazi irengero rya Bin Laden,
yongeye kumvikana avuga tariki ya 24 Mutarama 2010 ubwo yigambaga ibitero byahitanye indege yari ya sosiyete ya Northwest Airlines. Iyo ndege yavaga Amsterdam ijya Detroit, ndetse anatangariza Amerika ko agiye kubagabaho ibindi bitero bikomeye. Nubwo uyu mugabo yahigwaga ubutware na Amerika, bamwe babibonaga nk'ikinamico, kuko n'umutwe w'intagondwa wa Hezbollah nawo wigeze kumushinja gukorana na Leta Zunze za Amerika maze akabyitira Islam. Ibi bitero yaje kubigaba kuri Amerika kandi bisa n'ibihungabanyije isi yose. Tariki ya 11 Nzeri 2001 hagabwa ibitero ku nyubako za World Trade Center ndetse na Pentagon, maze ibihumbi by'abaturukaga ku isi mu bice bitandukanye byayo bahita bayasiga ubuzima. Urubuga theisri.com rwabigaragaje neza. Ku wa mbere Gicurasi 2013 ahagana saa 7 n'igice z'ijoro nibwo itsinda ry'abasirikare ridasanzwe, itsinda ryiswe SEAL Team 6, ryateye igipangu cya Bin Laden. Igikorwa cyatwaye iminota 40 gusa. Iki gikorwa cyabaye imbona nkubone ni nkuko tureba filime kuri televiziyo zacu. Kikaba cyari kirimo gukurikiranwa n'abayobozi bakuru b'ibihugu bya Leta Zunze za Amerika, harimo wahoze ari umukuru w'iki gihugu Barack Obama, umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika Hillary Clinton, n'uwari vice perezida wa Amerika yitwa Joe Biden, na Leo Panetta wari umuyobozi w'urwego rukuru rw'ubutasi CIA. Imbere y'amaso yabo bose mvuze haruguru, Robert O'Neill yarekuye imbarutso maze arayituma irangiza ubuzima bwa Bin Laden. Niyo ntiyamutenguha abikora neza, maze isi yose inezezwa n'icyo gikorwa. Robert avuga ko kugeza n'ubu batazi niba ari icyiza cyangwa ikibi yaba yarakoze. Bajya kubaha imisiyo bababwiye ko babonye ikintu kiri mu nzu iherereye mu gihugu bagiye kujyamo. Muri iyo nzu bari bategetswe kujyamo bakazana icyo kintu. Bacyumva aya magambo baketse ko ari Muammar Gaddafi, ariko nyuma nibwo babwiwe ko ari Osama Bin Laden. Umushakashatsi wa CIA yabwiye Robert ko niba ashaka kwica Osama azajya muri etaje ya 3, dore ko ari we wari uyoboye iryo tsinda. Uko imyitozo y'iyo misiyo yari imeze, babonaga batazagaruka kubera uburyo yayiteyemo. Bumvaga ko byanga byakunda bazafatwa n'igisigara cya Pakistan, dore ko babikoze mu ibanga rikomeye, kandi iyo nyubako ikaba yari iherereye muri kilometero 1 uvuye ku kigo cya gisirikare cya Pakistan. Ubusanzwe bamwe mu yo twumvise indege amatwi yacu akenshi asigaramo injereri kubera urusaku rwazo bitewe n'uburemere bw'urusaku zigira. Muri urwo rugamba hakoreshejwe indege ebyiri zidasanzwe zidafite urusaku ku buryo yageraga no hejuru y'inzu, ntiwumva urusaku kandi ntiyabonwaga na radar. Biragoye kubyumva, ariko byabayeho uwo munsi. Bakihagera ibintu ntibyagenze neza, kuko indege imwe muri izo ebyiri yaraturitse. Ntawe yahitanye kuko bose bari bamaze kuvamo. Ni ingabo zari zifite imyitozo ihambaye, SEAL Team 6. Iyi kipe y'ingabo zidasanzwe yihaye ikaze mu nzu y'ikihebe Bin Laden. Bagenda barasobonye wese wabarwanyaga. Ntibyatinze, kuko byatwaye iminota 5 gusa babageze ku nyubako ya 3. Aha no Bin Laden n'umugore we n'abana be bari bibereye. Niko kubica bahita basohoka bihutana umurambo we. Banyuze mu gihugu cya Afghanistan, hakaba naho buririye indege basubiza muri Amerika. Ubwo bari bageze mu kirere hejuru y'inyanja, bataye umurambo wa Bin Laden mu nyanja. Ese kubera iki bafashe uyu mwanzuro wo kumujugunya mu nyanja? Twebwe twakwemezwa n'iki ko Bin Laden yishwe? Kuki batamubitse kugira ngo natwe tujye twibuka ko Amerika yishe umugabo w'igihangange twisi tunanzaho umurambo we uherereye? Ndacyari Munezero Emmanuel. Mu rwego rwo kwibagirana watazigera habaho abantu baza gusurwa na ba mukerarugendo. Niyo mpamvu nyamukuru yo kujugunya ikihebe mu nyanja. Mbese twabifata nko gusibanganya ibimenyetso. Bin Laden yari umuntu utaragaragaje ubwoba na buke. Robert nk'umuntu wamurashe avuga ko bakubitanye amaso. Ubwo Osama yarahagaze mu idirishya, abona ko bari kurwanira hasi ntiyahunze. Uyu mugabo yasohotse mu cyumba nta n'intwaro afite, ntawe yarwanije, ahubwo yarindiriye ko barekura imbarutso yahebeye urwaje, kuko nta yandi mahitamo yari afite. Ibaze nawe wizeye umutekano wawe ukisanga abarinzi bose baryamye hasi, nta wagutabara, nta kindi wakoretse kwicara ugategereza urupfu. Mu nyandiko bakuye muri mudasobwa y'iki kihebe basanzemo ko cyateguraga kuzisira umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika Barack Obama, ndetse n'ibitero byinshi byari kwibasira iki gihugu cy'igihangange ku isi. Muri 2001 nyuma y'igitero Al-Qaeda yari yagabye kuri Amerika, uhoze ari umukuru w'iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika George W. Bush yatangaje ko Bin Laden wavukiye muri Arabia Saudite mu 1957 yatanze miliyoni nyinshi z'amadolari mu guteza imbere umutwe wa Al-Qaeda ndetse n'ibikorwa byawo hirya no hino ku isi. Nk'uko urubuga rwa BBC bigaragaza,
abategetsi b'Amerika bavuze ko iki kigo cy'ubutasi cya Amerika CIA cyakurikiranye uwo muyobozi wa Al-Qaeda aho yari atuye mu nzu ikikijwe n'uruzitiro rurerure mu mujyi wa Abbottabad ari mu majyaruguru ya Islamabad. Bavuze ko kajugujugu enye zatwaye abasirikare kabuhariwe mu kurwanya ibyihebe ngaba barwanyije Bin Laden bakamurasa mu mutwe. Aha kandi haguye abandi bantu batatu barimo umwe mu bahungu ba Bin Laden. Nta kindi cyakurikiyeho uretse kubitangariza abanyamerika n'abatuye isi bose kuri rusange. Mu mbwirwaruhame yamaze iminota 9 yose nta wundi wari gutanga aya makuru atari umukuru w'iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika Barack Obama. Muri iryo jambo rye umva uko yatangarije isi. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Umugoroba mwiza. Iri joro nshobora kubwira abanyamerika n'isi yose muri rusange ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze igikorwa cyo kwica Osama bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda. Ikihebe gihambaye cyahitanye ubuzima bw'ibihumbi n'ibihumbi. Harimo inzirakarengane z'abagabo, abagore ndetse n'abana. Hashize imyaka hafi 10 umunsi umwe wo muri Nzeri wangijwe n'igitero cyagabwe ku banyamerika mu mateka yacu. Amashusho 9 kuri 11 ahora yibukwa mu gihugu cyacu. Indege zateye mu kirere cyacu maze iminara 2 y'impanga ishyirwa hasi. Icyo gihe umwotsi w'umukara watwikiriye Pentagone. Kwangizwa kw'indege muri Shanville kwahitanye abantu bagera kuri 93 muri Pennsylvania. Aho ibikorwa by'ubutwari bw'abaturage byanafashaga benshi byakuye imitima y'abantu bisenya byinshi. Kwamaze kumenya ko amashusho mabi cyane ari yataragaragaye mu isi yose. Abana bahatirwaga gukura hatabayeho ababyeyi babo. Hari ababyeyi batazi ibyiyumviro by'abana babo babahobera. Abantu bagera ku 3,000 batuvuyemo basize ibikomere mu mitima yacu. 11 Nzeri umwaka wa 2001 ni umunsi w'agahinda kuri twe. Abanyamerika bihurije hamwe twemereye abaturanyi ubufasha. Twemeye kandi kwifatanya nabo mu kababaro. Twafatanye mu mugongo kubw'urukundo rw'umuryango n'igihugu cyacu. Kuri uwo munsi ntacyo byari bivuze aho twaturukaga, Imana twasengaga cyangwa ubwoko bwacu, ahubwo twunze ubumwe nk'umuryango wa Amerika. Twari dufatanyirije hamwe kandi mu kurinda igihugu cyacu, tuzana abagabye ibyo bitero mu butabera. Ibyo bitero byose byagabwe na Al-Qaeda, umuryango wari uyobowe na Osama bin Laden. Umuryango watangaje intambara yeruye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo nibo bishe inzirakarengane zacu zose aho ziherereye ku isi. Rero twagiye mu ntambara na Al-Qaeda kugira ngo turinde abantu bacu, inshuti zacu ndetse n'abafatanyabikorwa. So we went to war against Al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. Mu myaka 10 ishize ndashimira cyane ingabo zacu zitanze kinyamwuga. Muri Afghanistan twirukanye leta y'abatalibani yahaga ubufasha n'ubwihisho bin Laden na Al-Qaeda. Hirya no hino ku isi twafatanyije n'inshuti zacu mu gufata ibyo byihebe, harimo abakoze ibitero byahitanye benshi. Osama yakomeje gucika ava muri Afghanistan ajya muri Pakistan. Nahuye n'itsinda ryanjye ry'umutekano kenshi tuza kuvumbura ko bin Laden yihishiwe mu rugo. Ubutasi nabutumye ko bwanzanira Osama mu butabera, none itsinda rito ry'abanyamerika ryakoze neza n'ubwitange bwinshi. Nta munyamerika wahababariye. Birinze ko hagira umusivili ubigenderamo. Nyuma yo kurasana bafashe Osama bin Laden baramwica bazana umurambo we. Tugomba kandi tukazakomeza kurinda igihugu cyacu n'isi yose turwanya Al-Qaeda. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zirwanya Isilamu. Nihanganishije imiryango yabuze ababo mu bitero Al-Qaeda yagabye. Ntabwo twigeze twibagirwa igihombo mwagize. Finally, let me say to the families who lost loved ones on 9/11 that we have never forgotten your loss. Ayo makuru akimenyekana cyane kuri buri wese wagiye umenya ko bin Laden agiye guhigwa. Yari yicaye imbere y'imgaragaza amashusho yariyo televiziyo ngo yumve ikiza kuvamo. Ni igitego cy'umutwe Amerika yari itsinze. Perezida Obama yavuze ko amaherezo ubutabera bugezweho, naho George W. Bush uyahoze ari perezida wa Amerika ubwo Al-Qaeda yateraga yavuze ko icwa rya bin Laden ari igikorwa gikomeye Amerika yagezeho mu mihigo yayo. Abayobozi banyuranye ku isi nabo
bahise bagaragaza ibitekerezo byabo ku rupfu rwa Bin Laden. Uwari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yashimiye abanyamerika ku ngufu bashyize mu gushakisha Osama Bin Laden. Yavuze ko urupfu rwa Bin Laden ari intambwe ikomeye mu kurwanya iterabwoba ku isi, cyane ko yahaga urugero rwiza ibindi byihebe byo hirya no hino. Ubwongereza bwashimye icyo gikorwa. Aha bwari buyobowe na Minisitiri w'Intebe David Cameron. Uyu yavuze ko ariko ibyo bitavuga ko ari intambara y'intagondwa irangiye. Ntago ari bo gusa, n'Uburusiya bwashimye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bwavuze ko urupfu rwa Bin Laden ari igikorwa cy'ingenzi. Bamwe mu ngabo zavuye ku rugerero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko rwose imbunda yishe Osama Bin Laden yari imbunda idasanzwe. Ubwoko bwayo ni Haka and Cock 416 Unitary Vickers. Yari afite ipeti rya Sergeant mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba yari umuhanga mu gutegura urugamba, ndetse na mugenzi we Michael Hall. Baragira bati, It's critical that weapons used by special forces are reliable. Ni ibyanyabyo ko intwaro zakoreshejwe n'izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari intwaro zidasanzwe. Si impamvu yo kuba uriyo, si impamvu yo kuba waratojwe, cyangwa impamvu umaze imyaka myinshi mu ngabo. Sibyo byatuma ujya hanze yidirishya ukarasura imbere kabone nubwo iyo ntwaro yaba idakora neza. When you're in that situation, the only thing between you and the Muri icyo gihe ubundi ikintu kiba kiri hagati yawe n'umwanzi ni imbunda yawe gusa. Ugomba kumva ko igihe ukuruye imbarutso iyo mbunda igiye gukuraho umwanzi muhanganye. umwe mu bari muri operasiyo yakozwe bafata Osama Bin Laden avuga ko rwose iyi mbunda idasanzwe. Yitwa Will Willis. Uyu niwe watanze itegeko ryo ko bakurura imbarutso. It was the most important mission in modern times. Yari misiyo y'ingenzi mu bihe bigezweho, ku buryo amahitamo meza yari H&K 416. Niyo ntwaro ya mbere mu mukino w'imwe. Nasomye imyandiko igaragara ku kinyamakuru The Guardian, maze mbona ko The Saudi Bin Laden Group ari rwo ruganda rw'amahanga rwari rukomeye cyane mu gihugu cya Misiri. Mu masezerano yo kuruvugurura harimo miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Muri 2009 umuryango wa Bin Laden wari waje ku rutonde rw'imiryango ikize cyane mu gihugu cya Arabia Saudite. Aha ikinyamakuru cyitwa Forbes magazine cyerekanye ko umutungo mbumbe wabo wari ugeze kuri miliyari 7 z'idolari z'Amerika. Ibindi byinshi kandi wabisanga kuri monkeyplaypit.com. Nyina wa Osama Bin Laden yerekanye neza ukuntu umuhungu we yari umwana w'intore. Avuga ko yononwe mu mutwe n'intagondwa amaze kugera muri kaminuza. Ibyo Aria Ghanem yabiganiriye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru The Guardian wamusanzuye mu mujyi wa Jeddah, aha ni muri Arabia Saudite. Aria Ghanem yavuze ku bijyanye n'umwana bw'umuhungu we. Yavuze ko yakundaga kwiga kandi yari azi ubwenge mu ishuri. Ariko yabwiye ikinyamakuru The Guardian ko Bin Laden yatangiye guhinduka ageze mu myaka 20 y'amavuko. Ngo yahindutse undi muntu amaze kugwa mu cyo nyina yise agatsiko ubwo yari muri kaminuza yo mu mujyi wa Saudi Arabia, aha ni Jeddah. Yongeraho ko yahoraga muburira kwitandukanya nako. Akeka ko Bin Laden ariwe wateguye igitero cyo ku itariki ya mbere z'ukwa 2001, igitero cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibyagabwa ahandi hose ku isi. Ariko umubyeyi we avuga ko atigeze amubwira ibyo yakoraga kubera ko yakundaga nyina cyane. Nta marangamutima yagaragaje yo kwicuza ku bantu umuhungu we yishe. Ndagushimiye cyane kuko uri umukunzi wacu. Ndagushimira kandi byimazeyo kuko wakurikiye ibyo dutegura. Ntugacikwe. Channel ni imwe rukumbi ni Waruziko Rwanda. Ntibibagirwe gukora subscribe. Ndetse niba wumva wishimiye ibyo twakugejejeho ubisangize na bagenzi bawe. Ngiye gushimiye, nitwa Munezero Emmanuel. Imana ibahe umugisha.